običaj je na nedelju pravoslavlja, braćo i sestre, kao što znate, da se čita sinodikon. Dogmat, dokument koji je 843. godine ustanovljen u crkvi, a govori o značaju i smislu pravoslavne vere i u tom kontekstu značaju i smislu pravoslavnih ikona. Ovaj sinodikon izražava ne pojedinačne, kako smo rekli u besedi, stavove, jer mi nemamo svoje stavove. Naš stav je naša vera, evanđelje Hristovo, naš stav je Hristos. I ovaj sinodikon se čita na današnji dan, a isto tako verni nose ikone u rukama i vrši se litija oko hrama. S obzirom da još uvek ovde gradimo, da će Bog da što pre, siguran sam, vrlo brzo, da Bog da već sledeće godine, pored ovoga teksta koji izražava naš saborni, a ne pojedinačni čitamo ovde u hramu i vršimo litiju oko crkve. Dakle, ovo je tekst iz 843. godine. Sinodik koji se čita u nedelju pravoslavlja, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Godišnje Bogu dužno blagodarenje u dan koji smo dobili opet Božju crkvu sa potvrdom dogmata pravoslavlja i sa propašću zlobnoga zloslavlja. Sledeći proročkim izrekama, idući za apostolskim poukama i sledujući za evanđelskim povestima, proslavljamo dan obnovljenja, jer Isaija veli da se obnavljaju ostrva Bogu, podrazumevajući po tim crkve neznabožaca, a crkve su ne prosto građevine i ukrasi hramova, nego punoća, mnoštvo pravoslavnih ljudi koji su u njima i pesme naše i slavoslovlja kojima služimo Bogu. A i apostol to isto proučavajući zapoveda da hodamo u obnovljenju života. I ako je ko u Hristu nova tvar, neka se obnavlja. Gospodnje pak reči pokazujući proročko stanje, vele, beše praznik obnovljenja u Jerusalimu i beše zima. Bilo da je to zima duhovna, u kojoj judejski narod izazivaše bure i nemire zločinstva protiv opšteg spasitelja. Bilo pak da je ona fizička zima, koja promjenom hladnog vazduha ugrožava telesna čula. A beše, zaista beše i kod nas zima, ne obična, nego ona koja stvarno pričinjavaše surovost velike zlobe. Ovo sad ja dodajem, i kod nas zaista beše zima. Ali nam je procvetalo rano proleće blagodati Božiji, u kojima smo se okupili da činimo molitve blagodarenja Bogu za dobre žrtve, da bismo još više psalmski rekli: leto i proleće ti si stvorio, seti se ovoga. Jer zaista neprijatelje koji ružiše Gospoda i koji sveto poklonjenje njemu u svetim ikonama obeščastiše i koji se pogordiše i preuznoseše bezbožstvom svojih njih, čudesni Bog sruši i razori drskost otpadništva njihovog. I on ne prezre glas onih koji mu vapiju: seti se, Gospode, poniženja slugu Tvoji, koje nosim u nedrima svojim od mnogih naroda, koji nas poniziše neprijatelji Tvoji, Gospode, koji poniziše nasleđa Hrista Tvoga. A nasleđe pa Hristovo bili bi oni koji su smrću njegovom ispunjeni i koji su poverovali propoveđu reči Božije i ikoničnim likovnim izobraženjem kroz koje dvoje propoved i ikone, veliko delo domostroja spasenja biva poznavano od iskupljenih kroz krst i stradanje i čudesa njegova, pre krsta i posle krsta, od kojih ugledanje na njegova stradanja prelazi apostolima, a od ovih mučenicima preko ovih stiže do ispovjednika i podvižnika.
Stoga dakle poniženja kojim nas poniziše neprijatelji Gospodnji, poniziše nasljeđe Hrista njegovog, setivši se Bog naš, umoljavan sopstvenim milosrđem i privoljem molitvama majke njegove, a još i apostolskim i svih sveti koji su zajedno sa njime bili vraćeni, poniživani sa svojim ikonama, da bi kao što su sastradavali telom, tako što i priliči uzeli udjela sa njime i u uvredama protiv ikona. On dakle ostvari kasnije ovo što je danas izvoleo i učini drugi put ono što je stvorivši prvi put. Jer prvi put posle dugogodišnjeg izrugivanja i beščašća svetih ikona povratio je pravoslavlje samo sebi. Sada pak ovaj drugi put, posle bezmalo 30 godina zlostavljanja, učinio je nama nedostojnima oslobođenje od teškoća, izbavljenje od nevolja i proglašenje pravoslavlja i sigurnost poštovanja ikona, praznik koji nam donosi sve što je spasonosno. Jer na ikonama vidimo stradanja Gospodnja za nas, krst, grob, ad, umrtvljenje i pobuđenje, podvige i vence mučenika i samo spasenje koje je naš prvi podvižnikopoložnik i podvigodavac i vaseledavac izvršio posred zemlje. To svečanost danas praznujemo, u njoj se zajednički radujemo i veselimo molitvama i moljenjima i kličemo psalmima i pesmama: ko je Bog veliki kao Bog naš, ti si Bog naš koji jedini čini čudesa. Zato govorim ovako: onima koji dolazak Boga Logosa u telu, rečju, ustima, srcem i umom, pisanjem, ikonama ispovedaju večan spomen. Onima koji znaju razliku suština jedne iste ipostasi ličnosti Hristove i njoj pridaju stvorenost i nestvorenost, vidljivost i nevidljivost, stradalnost i nestradalnost, opisivost i neopisivost i božanskoj suštini pripisuju nestvorenost i tome sličnom, a ljudskoj prirodi priznaju ono ostalo i opisivost i rečju ikonama večan spomen. Večan spomen. Onima koji veruju i propovedaju, to jest evanđelski blagoveste reči slovima, događaje crtežima i da svako od toga doprinosi jedno istoj koristi, propovedi istine rečima i potvrdu ikonama večan spomen. Večan spomen. Onima koji reči osvećuju svoja usta, a zatim i slušaoce kroz reč propoved, i onima koji znaju i propovedaju da se kroz časne ikone isto tako osvećuju oči gledaoca, a on se njihov uzdiže na bogopoznanju, kao i kroz božanstvene hramove i sveštene sasude i druge posvećene stvari, večan spomen. Večan spomen. Onima koji znaju da su žezal i tablice i kovčeg i svećnjak i sto i kadionica praslikovali i unapred prorokovali presvetu Djevu Mariju Bogorodicu i da su ove stvari njena praslika, praobraz, ali da u stvari ona Bogorodica nije bila to, već da je ona rođena kao devojka i ostala djeva posle Bogorođenja. Zbog toga nju još više i predstavljamo ikonično ili u njenim praobrazima, takvima večan spomen. Večan spomen. Onima koji znaju i prihvataju proročanska viđenja, kao ona kojima je samo božanstvo dalo oblik i obraz, i koji veruju da je to hor proroka video i prorekao i čvrsto drže predanja, pisano i nepisano, predano ocima preko apostola, i zato živopišu svetitelje i poštuju ih večanim spomen. Večanim spomen. Onima koji su saglasni sa Mojsijem koji govori: pazite na sebe, jer u danu koji je Gospod govorio na Horivu, na planini, vi ste čuli glas reči, ali niste vidjeli oblik, i koji znaju da govore ono što je pravo. A ako smo nešto vidjeli, zaista smo vidjeli, jer nas je Sin groma naučio. Onaj koji je od početka, koga smo slušali, koga smo vidjeli, koga smo obožavali očima svojim i koga su ruke naše dodirivale logosa života, i ovo svedočimo.
Također i drugi služitelji Logosa jedosmo i pismo sa njim, ne samo pre stradanja, nego i posle stradanja i vaskrsenja, onima dakle koji su od Boga primili moć da razlikuju zabranu zakonsku, Stari zavet i blagodat učenja, Novi zavet s jedne strane, onoga koji je s jedne strane u zakonu nevidljiv, a s druge strane onoga koji je u blagodati i vidljiv i opipljiv, i zato oni živopišu i poklanjaju se onome što je vidljivo i opipljivo. Proroci kako videše, apostoli kako naučiše, crkva kako je primila, učitelji kako su odogmatili, vaseljena kako se saglasila, blagodat kako je zasjala, istina kako se dokazala, laž kako je proterana, premudrost kako se smelo iskazala, Hristos kako je nagradom potvrdio, tako mislimo, tako govorimo, tako propovedamo Hrista, istinitog Boga našeg i njegove svetitelje, čestvujući rečima, spisima, mislima, žrtvama, hramovima, ikonama, njega kao Boga i vladiku poštujući i klanjajući se njemu, a njih radi zajedničkog nam Gospoda i kao njegove verne služitelje, čestvujući i odajući im odnosno poklonjenje. Ovo je vera apostola, ovo je vera otaca, ovo je vera pravoslavnih, ova vera vaseljenu utvrdi. I sada mi veličamo bratski i prijateljski heroje vere u slavi i časnoj pobožnosti za koju su se oni borili. Germana, Tarasija, Nikifora i Metodija, njih kao istinske arhijereje Božije, pobednike i učitelje pravoslavlja, njih govorimo večanim spomenom. Večanim spomenom.